Isprobao sam dva najpoznatija kontrolera koje se koriste na pro sceni i evo brutalne istine. Ako igraš Call of Duty ili Battlefield 6 i pitaš se koji kontroler ti može dati competitive edge, ostani do kraja videa i reći ti najbitniji razlog zbog kojeg sam se odlučio za ovaj kontroler. Danas u videu Battle Beaver Custom PS5 kontroler i SCUF Reflex FPS. Ko pobeđuje, prednosti i mane i zašto sam na kraju zadržao Battle Beaver. Pre svega odmah da razjasnimo, oba kontrolera su premium i tu nema greške, ali kada daješ 250 plus evra očekuješ kvalitet i dugotrajnost, zar ne? Pre svega koje su ključne razlike? SCUF je jako poznat brand, sponzorisan direktno od Call of Duty-a. Oni imaju odličan sajt, bolje uslove, garancije, ali možeš naleteti poput problema kao što je stick drift. Dok Battle Beaver ima manji biznis, komplikovan sajt, duga isporuka, možeš čekati i po 2 meseca da ti stigne. Samo 3 meseca garancije, malo je komplikovana ta procedura sa garancijom kada su oni u pitanju, malo dalje u klipu ćemo razjasniti, ali mogućnost prilagođavanja i kvalitet je next level. Kada sam posle 20 godina na mouse and keyboard odlučio da pređem na kontroler, naravno da sam istražio sve varijante. Ali pre nego što sam potencijalno bacio 300 evra, znaš kako je, moraš da se raspitaš. Tako da sam pitao neke od najboljih balkanskih Call of Duty igrača i svi su mi rekli manje više isto. Rekli su mi nešto tipa, ako hoćeš ozbiljan kontroler, SCUF je najbolji izbor. Kada sam dalje krenuo da istražujem, sve je išlo ka tome da uzem SCUF Reflex seriju. Kontroler je bukvalno plug and play, radi i na PC-u i na Sony-u. Ova serija ima 3 modela. Običan Reflex, to je osnovni model, Reflex Pro, to je sa gripom i sa vibracijom, i moj favorit, Reflex FPS, za koji sam se na kraju i odlučio, je sa instant triggerima, bez vibracije i veoma je lagan. Ukratko, sve što ti na kraju treba je da igraš na pro levelu i da ne kriviš kontroler zato što si nubina. SCUF Reflex je osnovna verzija, namenjena za casual igrače i za one koji žele SCUF kvalitet bez nekih ekstra dodataka. Glavne karakteristike su mu adaptivni triggeri, to je isto kao i originalni PS5 kontroler, ima vibraciju, 4 pedale pozadi, zameljive kapice na stikovima, bežično kao i USB povezivanje. Ova je ujedno i najsličniji DualSense-u, ali sa dodatnim funkcijama kao što su pedale, u ovom slučaju 4 pedale i zameljivi stikovi. SCUF Reflex Pro je najpopularnija varijanta. Namenjena je za competitive igrače koji žele da zadrže osjećaj vibracije kao i adaptivne trigere. Na taj način će i pored FPS igara imati full experience i na ostalim igrama. U poređenju sa Reflexom ima gripovane ručke za bolji hvat i zadržava adaptivne trigere kao i vibraciju. Takođe za Reflex Pro imate više boja i skinova da birate. I na kraju ostaje nam top tier SCUF Reflex FPS. Dizajniran je za maksimalnu brzinu i reakcije za hardcore FPS igrače. FPS model dolazi bez adaptivnih trigera i vibracije. Uklonjeno je radi bržeg odziva i manje težine. I umesto toga dodali su instant triggere. Klikovi su kao kod miša i nema travel. Takođe kod ovog modela i dalje imamo gripovane ručke i 4 pedale iza. Ovaj model dakle nema vibraciju, što je prednost za FPS igre, svakako ih držimo na off, ali je zato velika mana za sve one koji igraju igrice gde je taj osjećaj jako bitan. Kada govorimo o SCUF Reflex seriji, tu su svakako neki prednosti. Ukoliko se odlučite za neki od ovih modela, imate godinu dana garancije kao i mogućnost full povrata novca. Svaki od ovih modela dolazi sa 4 pedale koje se smatraju za jedno od najboljih na tržištu. Na Pro i na FPS modelima imate odličan grip. Takođe jedna velika prednost jeste da po defaultu dolaze sa softverskim programiranjem tastera, što kod Battle Beavera to nije slučaj. Sve u svemu dizajn je modern, stealthy i ergonomija je odlična. Pedale iza su mekane za dodir i lagane za klik. Sad dolazimo do ključne stvari, a to je kvalitet izrade. Ako ste na internetu istraživali bilo šta vezano za SCUF-ove kontrolere, siguran sam da ste naletali na ovakve komentare. A to je da je kod mene stigao sa malim stick driftom. Ništa spec, ali u ovom cenovnom rangu mislim da to ne sme da se dešava. Raznorazne recenzije na internetu ukazuju na isti problem. Pozitivna stvar je što to u sklopu garancije možete veoma lako da rešite, što nije slučaj sa Battle Beaverom. Takođe, sve pohvale za SCUF-ov support tim, komunikacija je protekla u najboljem mogućem redu, ažurno odgovaraju na poruke i veoma su korektni. Kada sam ja poručivao, nije postoje izbor Hall Effect stikova, ali kada se trenutno iz ove perspektive osvrnem, mislim da nisam napravio grešku. I da je moja odluka na potpuni refund bila dobar izbor. Hall Effect stikovi su odlični za casual gameplay, ali definitivno nisu za pro scenu. Sad, Battle Beaver i njihov, u najmanju ruku da kažem,
zanimljiv sajt. Bukvalno mesec dana sam se raspitivao šta vredi doplatiti, a šta je čisto bacanje para. U tom procesu istimao sam pola balkanske scene i streamera da mi daju savete. Za nekoga ko prvi put u životu kupuje kontroler i odmah se baca na custom kontrolere, iskreno, ceo taj proces bio je poprilično naporan. Ok, sad se možda pitate zašto jednostavno nisam uzeo neki od gotovih buildova, isto nalik onome što Scaf nudi, i Battle Beaver ima neke svoje quick pick opcije. I s tim sam jednostavno mogu da završim priču. E pa, problem je kod Beavera gotovi buildovi imaju neka poprilično ozbiljna ograničenja. I od samog starta bilo mi je jasno da to nije nešto što bih ja za sebe želeo, te sam se odlučio da pravim svoj custom build. Da budem malo precizniji, Beaver nudi svoju liniju DualSense Quick Picks, ali oni dolaze sa samo 2 zadnje dugmeta, nemate grip ili programiranje dugmića, i to su samo od nekih limitacija u odnosu na Scaf Reflex seriju. Da ne komplikujem dalje tu priču više nego što je potrebno, odmah prelazimo na custom build. U deskripciji ostavit ću vam build od poznatog streamera Mutexa, koji sam lično tražio da mi pošalju, čekao nedeljama na to. Ovo je 5 glavnih stvari na koje trebate da obratite pažnju kada birate svoj kontroler. Pre svega sama cena i kupovina. Da li birate gotov build ili custom pakao? Kod Scafa to je sve veoma jednostavno. Odeš na sajt, izabereš model koji želiš, da li Reflex, Reflex Pro ili Reflex FPS, platiš i za nedelju dana kontroler je kod tebe u rukama. A Battle Beaver, tu tek kreće avantura. Ako želiš pun potencijal, onda praktično gradiš kontroler od nule. Biraš boju, raspored dugmića, tipove triggera, modove, analogne stikove. Zvuči cool? I jeste, ali ima caka. Na kraju ćeš čekati od 4 do 8 nedelja da ti ga sklope, i ako imaš sreće plus još nedelju 2 za dostavu. Ja sam svoj konkretno čekao 6 nedelja i to nije sve. Garancija je na kraju samo 3 meseca. Dakle, haotičan sajt, duga isporuka, kratka garancija i nema mogućnosti na full refund. Dakle, lagan izbor, zar ne? E pa, nije baš tako. A evo i zašto. I kada se odlučite da li vam cena odgovara i na to da li ćete ići na gotov ili na custom build, onda tek kreće fun. A to je da li na kraju birate dugmiće ili pedale. Da li vam više odgovara ergonomija ili navika. Scaf Reflex serija ima 4 pedale pozadi, magnetni, klikasti, savršeno pozicionirani i idealni za prste koji su već navikli na PS5 oblik. A Battle Beaver ide drugim putem. Krećeš od 2 zadnje dugmeta, možeš ih dodati i do 6 i staviti ih bukvalno bilo gde na kontroleru. Urezani su direktno u telo i većina pro igrača kaže da je to prirodnije. Ako voliš jednostavnost, možda su to i najbolji zadnji tasteri na tržištu. Na prvi dodir Scaf deluje luksuznije, brutalni klikovi, premium osjećaj, ali nakon 10 dana na Beaveru shvatio sam da dugmići, kad se navikneš, daju bolju muscle mind konekciju. Kod Scafa su mi 2 od 4 pedale delovale nekako tupo, nezgodno za pritisak. Možda je to sve stvar navike, ali moj neki utisak je da ću dugoročno možda imati bolje performanse sa Beaverom, dok Scaf nudi definitivno više komfora. A triggeri, ko je bolji? Ako se osvrnemo na ona 3 gotova builda kod Reflex serije, Reflex i Reflex Pro imaju adaptivne triggere, dok Reflex FPS ima instant triggere kao što je mouse click. Ja sam se odlučio za FPS zato što igram FPS igre i brutalna je stvar. Kod Beavera biraš sve, standard triggere, smart triggere, soft pull, digital bumpere, bukvalno možeš da optimizuješ kontroler 1/1 za svoj stil igre, ali moraš znati šta radiš. Iskreno, na Scaf Reflex FPS sam proveo premalo vremena da bih znao da li razlika uopšte postoji, ali kvalitet u oba slučaja je tu negde, na visokom nivou. E sad, kad smo se odlučili na to da li ćemo gotov ili custom build, da li su nam bitniji dugmići ili pedale, komfor ili ergonomija, prošli kroz to da su svi triggeri manje više isti, red je da bacimo komentari na to kakav je kvalitet izrade i osjećaj u ruci. Scaf deluje luksuzno, ima premium osjećaj, odlične gripove na FPS i na pro verzijama, ima onaj high-end vibe. Battle Beaver je robustniji, više deluje kao alat nego kao neka igračka. Sve deluje precizno, ali vizualno definitivno ne izgleda glamurozno kao Scaf. Oba kontrolera deluju premium i bilo da gledate na kvalitet izrade ili osjećaj u ruci, ne možete da pogrešite ni sa jednim od ova 2 kontrolera. Ćao, evo mene iz budućnosti. Dok sam editao ovaj video, shvatio sam da nisam snimio jedan jako bitan deo. Kada pričamo o brzini i o podršci, Scaf je tu u velikoj prednosti. Oni su mnogo veći brend, prisutni i u Evropi, što znači da su njihove dostave mnogo brže i jednostavnije. Ako dođe do potrebe za podrškom, zamenom ili popravkom, što je kod mene u oba slučaja sa oba brenda, sve ide glatko zahvaljujući njihovoj izgrađenoj logistici i obradi. Njihov support tim je bio veoma prijatan i brz u odgovorima. I zaista nemam nikakve zamerke. Takođe i Scaf nudi cijelu godinu garancije. Dok
Battle Beaver s druge strane je manja kompanija koja svoje proizvode šalje direktno iz Amerike. Od njih dobiješ samo 3 meseca potpuno pokrivene garancije. Nemaju razvijenu strukturu shippinga, baš što se tiče Evrope i mog slučaja, tako da sve postaje komplikovanije i dosta je cimanja kod vas kao konačnog kupca. Plus plaćate dodatno proviziju, dostavu i porez u zemlji u kojoj živite. Istina, oni uzimaju to u obzir tako da daju popuste kako bi ostali konkurentni, ali kada pravite custom build, lako možete preći ozbiljne cifre. Što se tiče podrške, oni su bili ažurni, komunikacija je bila korektna, ali na odgovore se čeka i danima, pa čak i nedeljama zbog velikog broja poručbina. Također kod njih postoji nešto što se zove queue time, dakle vreme čekanja na samoj listi poručbina, što ume da bude veoma zbunjujuće. Sve u svemu, moje iskustvo sa Skafom je bilo daleko bolje. E sad, vraćamo se nazad. Ako se sjećate, na početku videa rekao sam će da ostavim najbitnije za kraj, a to je ujedno i najvažniji razlog zašto sam se odlučio za Battle Beaver. TMR stikovi. E sad, šta su zapravo TMR stikovi? To je nova tehnologija, Tactical Magnetic Response. Umesto klasičnih potencijometara koje koriste obični kontroleri koji vremenom izazivaju stick drift, TMR stikovi koriste magnetski sistem. To znači da nema fizičkog habanja, pa je rizik od drifta praktično eliminisan. Pored dugotrajnosti, oni donose i preciznije očitavanje pokreta, što nije slučaj kod Hall Effect stikova, što je ogromna prednost za kompetitivne igre. Dakle, dobiješ profesionalne performanse i dugoročnu pouzdanost u jednom. Kao što sam već pomenuo, moj Skaf kontroler je stigao sa minimalnim stick driftom, ništa strašno u početku, ali na duže staze može izazvati ozbiljan problem. Kod TMR stikova toga nema i to je za mene bila presudna stvar. Dakle, zaključak je, ako želiš brz, dostupan i premium kontroler, uzmi Skaf Reflex Pro ili EPS model, ali ako želiš da kontroler gradiš po svojoj meri i juriš maksimalan performans, Battle Beaver ti daje nove TMR stikove i mirnu glavu. Ja sam se na kraju odlučio za Beavera, više čekanja, više cimanja, ali na kraju je vredelo. Pišite mi dole u komentarima koji kontroler vi koristite ili koji planirate da kupite. Također, ako vas zanimaju moje podešavanja, sensitivity ili kako sam uopšte uspeo da sa miša i tastature pređem na kontroler, sve to napišite dole u komentarima, ja ću napraviti poseban video o tome. I evo nas na samom kraju, želim da vam se zahvalim što ste gledali. Ako vam je ovaj video pomogao, olakšao vam izbor ili vam se jednostavno dopao način na koji sam odradio temu, ostavite like, bacite subscribe za još ovakvog kontenta, vidimo se uskoro i pozdrav!